Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tele fafine e a mio le lei la tō. A oe, ua fasilisili oe a i lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talo va Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Tavi tole mai loa, sporo miru te ona tāna ni tole manu na o tāna ni tātou leina o asoifua. Le manu o tātou tuno o tōru pitu tasi lima iva tōru no mera. Au ni ngalo tātou email on the air at radiosamoa.co.nz, Facebook page, malunga le YouTube channel. Ia naua manora tātou leina mo asoifua, patala batu. Manora wa melia pa moana pa aptai, o mana ina mano longa o kimule pia fia. O atu lunga le maunga wa dio mata. Melia pa moana manola wa lewa mai, la mua Wellingtone. Tano pati a Nathan's Levy, mara inga mai sini Australia, kalo fai, tusan le taule wa i tātou. Ma isi stete o Australia sina leo ya manora man maputa mai ene pai ngara fiafi leo tato maputa po I lungo pe au ngana ea ile tautua pa wa le Radio Samoa so nima iwa toru a mo ana o mtala tato leina nga pa lolo Aptai abang sama le ainga maputa mai melpone ioe po erpon hia fia manoa tapo ingat mano le tulu ona la fia la tapo inga Samoa bon mano si ona manglu ai ya tau tua lo to pa ia mo lo to manu non sai mai talo pa mano lava soi fomria talo pa malo soi fo ya mo ta no sa no mai ya molia kuri pamang yang ala spanga o tamai taile o patrocina mau o mangele ole vi inga mar fa taile tu wa dia mai le ne tamai taile no so fu tanga le so ya patrocina amu ia o wa e dia mai ne tanga o lo gola o lo e tene le lava e o sta ai matua so anga le losu ia alofa ina yo te laiti ho nismo nephew ia fasi sili ailo alofa ile atua o le ona le malo si malava fa peo matua o nga apelu makerita o mangele ia alofa le tu fo ai mistel misia se tele fa pele mo oi sa to te mafuta ile le o langa le tu ma ia alofa anga mai o tuangane sa ni le titati Lauli, Soa, Manuel, Boneta, ia Monis, ia Pastaila Moleva Noa. Ia Pastai, a Macarol Papaki, o que de Kimu. Ia Pastai, a Tai. Ia Soifua, a Manuia for the Paul, Soifua, ya. Soifua, na Norta to Laina, ia Molesi, Melute, ia, eta pena po el programista to pes.
No tato laina mo pas po se kones e tau pai to mai tato I neli me soilungo le apio polinga malungo le YouTube channel a misi loa sa no stato bese ana no laina mo Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We get celebration. This is your celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. 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 ya ta tonu mai a wale stato I meni pena po lunga la pe polinga malungo le YouTube channel me el pata ba al ona fai ma ponga ta moli o le polinga le radio Samoa famnia so pon mano le tunu o itamati na o sum tu pa pinza la manai pana witi o to umala man pa mnia to waso fo ne so la smo mo me le utato yai yang leile tua to I pao popo nisi tau sanga stele so I fua mtato volai man tua ya bea peita to I faya lona ngano man via tele o to waso I fua happy birthday to you o si fong mani wo ya suao felice Mikale mana tua le alofa ai le me alofa Alua sole ola, al moel manatu ile mafuta, uomoni
Samoa, si pangmanio DJ 651. Mana ya. 5 minuto yon sa le tulai balu. So tolu malu li lau cha po inga Samoa le lau i moto malawa. La singo le aso pa tai le tu po ele lava ne aso i lona matango fie tau si mai le ulu fapo ma le ulu fale le mamalu o tato tro ya mai so le tapo inga na yo tato tu asina sina i moto malawa le fengo fie le antoro tato tu no fa malo le pale fa tai manatu mai tama fa nau sa mo fai mam tiu tiu wala wai ola auto tapo inga manu ai pai vai tapo ia e manuia fa tai Samoa au pinga to topia le tua fa no manu ia wasa mo te au te patalo fa to i taito ta to ma puta to i nei mai ngala pia se pa e po stai mi numa ai fa tai mana tu mai lo fa ta wa i lo to te lia ina mo te mala to no sa pa pinga venga pe lava ma puta mai o atu no e mau pa ma no fa tai fa mi ne ta tu wa i no fa ale lofo le li long te sia i tato
Fam lianga sa mai so fo mria de sino sili fa lianga e maulunga I pe lona vi inga po yatu to pata lofa tuai tau tua de Radio Samoa su lima I vatoru a mo ta lofa lava lungo le wala la tau ia e papena lava e mapu lava de tau longo atu mpa manatu atu awore pa nga ina telefoni petele fia mai fai pe tau tua de Radio Samoa pa manatu tele lava soifo ma wai ono fata malo tatou fata ua lau telefoni awole fata waina lau soifo e tasi na mai soifo maona I teto ai manuel po yatu I mauta malawa awole fa nga ina telefoni saunga le mo nio e ta ua le mo le pasia mo ni saunga le mo ta ua lau tanga I manum lama I fa ilo lungo le wala leise si lungo le tula pono Nia po yatu mauta malawa ni se wanga tu fia ngan venga fa nia deli ni se tu tolu fia ngan venga se o ma no le toa ma no le pane pa to nias ya na wei u man nia sa fai o le tu fesilia o ngona o ka sau ar kamanga du ma fale mar ko fale ka fa ma no lo ya no fa ma no silena sa fa I le la ma pati pe o le pati le fe po wa e ma lo fai ba sionalo sa tau la matai male mauta o le toi aso nai moa io e mai manga ia pati manu malo sionatri ya pa pena la lo manu malo le aso ne ia pe po manu malo Yesu ma le tunga mau tato ai tato patia lo na lofa mro na lei len sa ilia I tato na lei loa to pa ta lofa tuai ta lofa lava ma lo lava pa tai le puta mai ya pagase mangu se uso ya ponga mo pe anu nga sa wele le fia so ya orele pe mai se ya so ki po fia lai pipili ya ma no pa tai bi ele ni mo ma no si mi ni fa mo na pa tai tele lava si la mai ya mai la mo ni se onu tu oi Nathan's Levy ia lo maputa mai pa tai lo to manatu mai sini Australia Nathan's Levy pa pe foi tano pai pa tai amosa tengti long merponge ia pena po ia Nathan's longo mana ainga pa tai leu so ya Leo Sullivan Leo kano pai ia mano wei ngan wengo ne yaso pa tai mano ngan lue ia pa tano pa foi tringa pa sala pai se humano Simon ta pai JP ya lo patu master dai ma mai ainga se manu lo patu mun via po mano longa nei po mun via po ko sa mo de weekend ya lo patu se manu Simon ta fa yo JP ma ainga pa tai manatu mai ya se va ai po yenta to fa sila te ta nei va ya pa manu luatu o tonu e pele lotu ko mai se o kar ta nei ba e nei fo fuanga ia ai ma le ia lava ta to e va tu musica e amnisio programa fa nga solo se ma vai se vai po ia ta to fa silanga e fio anga mala fanga fa la tonga e kali sia mru ia ai se o fo ngona se uso ia fiu semolet funga e fa mai fai vai ta po ia e mo Padu sama tua, walau lain kali, kita dulu. Longolena yama, longolena yatea, wachalabi le matangi le ya. Le manong
tiba ai chau ma fai lava o pole tatu no si me amangu mangu e mau file mu tawina ia hui masao le famo e moe mala sini au tu au alo ala faiba i whanga tamba tawina ia manuia u maula asana maula umalava au mateu ia mateu a ia fai a mawhai o mamana awa e te whaavai vai a ia mana Samoa lau tapua inga Peo na talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e e manuia Tawina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga Ia polo tino a e malama lama o mata O mamana ia tafe toto ala Manuia o la asana Tawina ia e mana toa loa ta whaamai ia whaamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o ta whaamoe moe i le malosi Mana tua au na lea tua loa puno mai Tatalo mo so taui Talalava o ua longi tau lafo aka Fofo mai le ata tifanga o le take home pay. Roe whauponga mai le sipuponga mali o Samoa, le leiti o Samoa, tasi lima i watolu amo. Ioe, e moni. Tavi tula mai ono minuti o te ale tula manu tautua de Radio Samoa sulima i Vatolu Amo patalapatu Sister Lucia Sauso marahinga mai sini Australia mano ria mai o tau lo petele atu mo tau lo munia foi si lo matua atu mapa si o tatina pa aptai ea me la to umalama o lo mafuta mai ele ne foi bainga o le hafiafi pa aptai tele lava se manu Simon ta pai JB alo fatu nia foi mano longo po apa peo pia o sawa o kapiang aui mai ke ngo fa so ka ile master of music se manu Simon ta pai JB ia lo va pena fon tau tu at de Radio Samoa le uso le weekend le ko Samoa lo va tu uso mana inga ria foi ia le ne foi ia fi mano longa ia mesel a toro tato tu sa foi mano longa o mai fi au ngan wenga ma lo fa tai le fengo fi le uso ta yao ia pa malosi ai o mole aso e se lo fia ni se o fa si langa blaga pa lo o ni ngano sa lo minga o le tusi o le so nga pa te se ai mane no minga o le ba pilipili e mo ai pa lupenga o Samoa sifo tutuila manua o nisi o tana tu o Samoa o la ngā upu o la mtapa ioi ala matai i le whaingo whaana lame e pei o whai poiponga maliu. O leo te o singa o hainga, psili pa ingo paolo si pa aloalo, whaana ngingo e kane sia ma le tele o le ngana pa aloalo. Pittsburgh ta lane tau leo i eri tātou tusi pa penga mō le silpia. Nā leo pisa laba o le Radio Samoa tolu ono pa tolu hopi o Avenue i Manukau City.
Ia, monisi pa mtalanga tala noe lau ponga fia mata o fisa ila o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera lua no lua tasi lima iwa tolu pe tanga iane ile shop radio samoa.co.nz ia, pa yeisa woka e o kwa ilo mauta au ke pole ngale pai au la woka ngai alua ilunga la pe pai lo la woka e inga ele apia falling ia e o kon makiliva o ke pole o o le fasislanga halom tampanau o le fioanga o fangfau abe ia le avanoa e bala au tuai i le paia o tampanau le fioanga o fangfau o loa lalampapa au iao toro nei ni sila whawhengainga ma le paia o le kane sia la mo sa ua mana mia sa tātou so soni e le toe pausia ina o le malu o le atua o le wala au atuai i lo o tou pa ia o le awhia le tātou fono le astolu o me i le tulai whā i le awhiawhi o le asto nai o le wala au atu lea awhio mai tātou maputa i le awhiawhi taitai atu iai lo o tou soifua so mātou wola tātou whelo iai o le tuatusi mō le silafia Tasi o Great South Road i o tau. Tasi o Great South Road i o tāhu. Orua tasi o Valuono lua tolu lima lua. O le orua tasi o Valuono lua tolu lima lua. Po le orua fitu o iba tasi. Orua fitu ono iba fitu o iba tasi. So tai mai pe amana o mia se so swani ngora kule piki mai oi. Whapetai o le lau. Mangaia. Ane so sa. Uinga e mana au kua. A sam te lo suka lai kua pinsiki. Mole whape kau yo lo poe se mama. Ere uma se ni makana e kua pinsiki. Ole na kia wapui. Upura tonu e sila manga ita. Me manga kua pule ai le manatua whalai o. E manatua le alofa ai le manatua le anga. Wai wale manga i. A inga sālua whau. Mātou te pātolo atu i o mamalu mo pa ia peina Samoa. Mai le matanga i o lamba ngā taanga tulo na lama. Whasina tonu le nei whasilanga i alam tam whanau. Ia e maise o paolo mangawha e malu aisi o mātou a inga. Sa lua whau le pito no o ta pito i maangiangi. O le apa tonu ina na tātou wha moe whai ungo le nei masina. O le ale wha tonu ina le tātou wha moe e le whai ungo le nei masina. O na uo iaini wha labe le ma alufia. Na umanino a. A le apa tonu ina le astolu tasi o me lua o lua lima. Ia tātou wha moe e pei o na whai winga whanoina. I le mauta le taitai whono numera sofa pe salo plaisi o tara. I le awa tele ma le wha loalo sai nia e taitai whono ma le lau. Mana ia a. Ia luaku le si lale aso ia pas pinko la kumale si lunga o i leo sau kamale kasi ale aso le iai mana moana o ane MC loa manoe te mai moai i pespenga mawae ale mana moana mai moa i le tupatio patunga ese ale Pasifika i le asparai nei o le asalua o me lua o lima i le Spark Arena e nao le tasi lava le po e whawhiawhia ai le mana moana. Ngare kāsia, mio, ngare kāsia. Ia, whaatau nei loa sau ticket. Ia, ma tickets a lou a inga mo se po mātango fie ma whaamalia loto. Tanga ia ne loa i le ticketmasters.co.nz. Mauole. Manga ia. Wa uma bere. Bere lai o mai. Lai o mai na tau. Aloha whaptai. Whasisilanga tama whanau sa pune i taua. Pero inga alom tama whanau sa pune i taua. O loa lalampapa ao i New Zealand nei. Bala watu ma le whaano alo tele i alo matama whanau uma sa pune i taua.
Whaletanga loa I sa pune o lo o papa au I au ki la nefa pea. O le a whai o tātou whailo inga le asa whao me lua o lua lima o le asa sā lea wha more more. I le tu lai wha le fiafi umoroko ngā I sa wani mai. Tu atu si mō le sila pia whailo I ai numero 5 Clarence Place I Glendon I Marewa. Fia tal noina e molo me puaka. Fia tal noina ai sa tātou so soani mo ngā wenga o so soani mo ngā wenga o le malu tā puai. O le kalesia me tisi whaleolo I whale tanga loa I sa pune. O le tele o lima e mama ai se a wenga. Ai monisi pamtalanga whapso tai mai. Sunga le papengainga ia Patrick Penika. Orua fitu toru o ono lima lua tolu. Orua fitu toru o ono lima lua tolu. Reis papengainga Willie Soloa. Orua lua lima iwa tolu valu fitu tolu valu. Orua lua lima iwa tolu valu fitu tolu valu. Ea ma tu ma ai keni. Orua fitu lima tolu lima fa lua lima tasi. Ole orua fitu lima tolu lima fa lua lima tasi. Ea fune pe ai a I tu nganga. Orua fitu tasi baru tasi o fai vavanu. Orua fitu tasi vanu tasi o fai vavanu. Sai niare nei fa salonga e alom tam whanau sa fune tawa male nganga fa alo. Ai o mai Mother's Day disco back. Oh sorry. Siva le akoa. Siva disco tele o aso o tina. Malaulia uma tina mata mai tai Samoa I le fia e wha manatu ai le asa o tina. E mōpole amanoa e whai ai lau tui o le fulu. Wae vai le mangai. Le mea alo fasili a ngā o le kui o le fulu. Masiaki ai le soifua malo loina mō tina uma e le ai se te kongi. Pame le se kongi. Paua sao siaki. Ni lo po mo ko viki. O le ai wha ai longa mo le la e mātango fia o wola. Ma ngaia. Whai leso la e whai nonga. Pe korungu pankeke. Siva au le lei. Ea manai mea lofa mo tina. Tau wanga siva. Pese mtau loto. Woi whai maloko maiki. Malea manoa e te savani wha kuingi ai I lunga o le kapeta mo red carpet. E sere mana ia. Io e tasi tau sanga. Ai e sere mana ia o sau tau talanga, sau siva, o sau sa, o sau la e mātango fie. Mane mana i whatata la ponga hatua e sere mana ia o ko mapukanga rea. Hapio mai tātou siva fia I le aso o tina. O le aso tofi, le aso manu o me. Le tu la espulu tai au uma I le tasi I le awa oli. No whanga mo le fia te matareiki Glendon Community Hall I Manurewa, Sofitu Palmers Road I Glendon. Monisi Vamtalanga Papso Tae Telefoni o lua ono valufitu iwa fa o lua. O lua ono valufitu iwa fa o lua. Paptai tele o soa tulangi o le tangaloa penina I fopo fatonu sili o le fale la langa limited. Malenganga whanalo. Mana ia. Manuia le aso tina umore la langi. Sautua papapa Samoa. O le anta oto ia le la au mona la. Iopa ia sautua papapa Samoa. Mai le tai sama o le tui manua sa ia pa ia le tai ula o nā whanua. E le ai a se vame nā te ngā patia tau ni maina o Samoa whai ngā. Awa wata oto a o se mai basa ua mai a o na tuu laupua. O le nei pā linga e whasino tonu isi o mātou nuu o sāpunawa whale a lili. A wale pa ia o alo whanene le mamanu o lo o tauto wha ma upo I le loto I whale o le manu Samoa. Ai maise se o mātou pito nuu o fiu o piu. O lo susu ai le suapa whanupea. Alana ta e mātutua le nuu ma le mamalu pito ai whaapea le lauti na lau le nei. Ua tasi nei I nisi o lii ma whaipule o lo tātou nuu sa awai le tātou maftanga mua
O le au suia la tātou pontanga la stoltasi o me le apole malu I le taiao. O le tuatusi mō silfia numera lua pātasi Kirkbride Road I Mangele. Ia a wale wha a moe moe pia whātaunu ina I le aso lua se fulu o yuni lua o lua lima. Ua wha talo sangaina, se o tātou nuu, se fsosani mo le pausiaina o le whalea onga mo alum whanau o lo tātou nuu. Wha mole mole, mana tua mai sau tai mo se tātou wha marastino. Morisi pamtalanga wha sau tai telefoni, o lua tasi ona tolu ono wha baruiba, o lua tasi ona tolu ono wha baruiba, wha tai sainia e li impai pule o sio tātou nuu, sa punawa e whale a lili, ia mane a nganga wha alo. O nisi nao tātou whasisilanga o tonu mai sa more tunu pele, le aia spaipai asa masona mau. Upo e whanangata I whale e poto le tautai se la natu iama. Le alaba stampai e le au ona whatau waa mo le a tōna whanope tal tonu e mātele lo ngā ke usiano o te ngano ai. Ia lelo tal noi lau ponga pia pia na mata ofisa le oiva. Lua no lua tasi lima I watoro no mera. Ia e manino ai le mata o le vai. Nisi o pasi silanga e au na tutongi a wara tautua ne Radio Samoa. Ia manisi o pasi silanga o silpia maro tāte o tunu. Lelo wala au le oiva. Lua no lua tasi lima I watoro no mera. Pete susa o mai lamba I le tolu ono pa tolu Hopewell Avenue I Manukau City. Ia paisau oka e o kwa I lo mauta ma lo lawa o le tau o le tātou tusi pa penga mōre silpia Pizza spulta la pa mole te ua su mai malau lima spulta la ia pa manatu atu ma le pa ano tele o le ua pizza spulta la ia pa ke saua nga lima spulu ale oke I pakadia umpa a ko a pa pera e ke sau ke lo I nga pa ni ke ngena ina pa a ko I fo taito la kuspa penga ia lo pana o fo ina tu inisi ka un mai o ko ma maunga ko po ia nga le ma la kuspa lo penga ia so ne atu ma le nganga fa lo ai pa tai tele lava Samoa ma tu le pa tai ma le pulenga le Radio Samoa la o to lango mai I tātou wha silsilanga I lea vai aso le masina ma lea tau sanga moi le lofo le tua ia tātou te maua I pere fia ia ma tātou ngā lue tu patasi le ua luas pulu ma le afu minuto mo te aine tu lai malu tau tua le Radio Samoa su lima I watoru a mo manuia po ile mano longa le nei po e mano tātou tunu whaptai a Lucia Sauso mai sini Australia Bramble Moa mai Cleanliness ia alofa atu mano lava leva mai pe po ia reupena sa e tasi whaptai morakang apu io o le ofo I whaingar kam Ruben reupena alofa atu mo o rua male no poalo I Hastings ia au ke pole le po e mauanga I apulang mea makai ni au kirangi ai se o wo aku ia ke longo po ke ala como se trailer alofa atu mo I lato umalabro lo ma puta mai ata iso nei po pa manu amosa alo tele atu ma no leva mai manu amosa ia alofa atu ia alo eva mai fa manu amosa ma ainga I low heart I Wellington ia ma lo fa tai ala se kadia ke sia ia no sia ma pikongi e ma kau kia Iwa
please tell my dear next month I'll do my happier. Hey, hey, hey. Hey, hey, you're the snake, you can run away. Hey, Lucille, please tell my dear next month I'll do my happier. E toa tele fafine e a mio le lei la tō. A oe, ua fasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se a inga, e sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, pu e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ya, para la lado me mao. Hey, hey, hey. Oh,
Malon Fafonga Samoa Malon Puleva de Musica Radio Samoa #1 New Zealand Agoa Simpson
Safa pele pele Lota itutino Leva vai esse Etse malu ifale Suli ole ele ele Le tama futanga Ia so etele Atama bae Ipio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Neli ilo utamua Panui for my langi Yo lagu fanua Wale osewo A osewo somoni Itale tu fanua O inu ilofa maoni Fungala au matala Fua ina le manomi Yo fofonga fo Ile oli oli Atama bae Ipio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Tamua Manui for my langi Yo lagu fanua Vaiva o matinga Esa pitila fainga Zama ilo la lenga Siva o afia Ne ingalo mai Ai pele o e iloto Ese tito lai Atama bae Ipio taloto Le tama futa
awane imangoto awane ingalo neli ilo utamua manui for my langi iyo ulangu fanua atama bae ipio taloto the tama futama awane imangoto awane ingalo neli ilo utamua manui for my langi iyo ulangu fanua manui for my langi iyo ulangu fanua manui for my langi iyo ulangu fanua Sibong Maria China sang portele yoe atama mai kalo fai ya pipi o tanoto. When you need to get tough on pain, Neuramol's powerful combination of ibuprofen and paracetamol provides fast-acting, longer-lasting, more effective relief than paracetamol alone. Hit pain hard with Neuramol liquid capsules. Cold and flu can slow you down. Everything feels harder. Our Nurofen Cold and Flu combines decongestant with anti-inflammatory to relieve nasal congestion, fever and pain. Nurofen, leave your cold and flu relief to us. When I heard about the World Choir Games, I thought, what an awesome opportunity. I think the first goal is that we can hopefully all sing in tune together. To see how alike we all are just speaks to the power of music. Wakungau ko o nga ilunga I Darling Harbour io sili Australia le one tree hill pa pe awang Nicolau pa pe nga o kilangi le ia le one tree hill ya ma no sa vali ile pia po lo vatu mo mo pertua Nicola ulu pertua man poalo sini Australia ma no la pa tai sem ta o mo ko dino ya ya ma skema no ya ko sa mia ko ya ma ko po Sigo bakwa e umara pasi sanga le ngale pa mesi mako puli ko bakwa ke ri manga banga o kai aole na kasier pa linga mana mona ya na wano parsa tu ya ma wa batpa fia ya non to pa manatu mana mona awne MC ale manoa e te mai mo ai pe senga ma wa e ale mana mona mai mo le tu patsio Fatunga se ese ale Pasifika ile aso faraile nei o ataya ole le aso luo melu o lima ina ile Spark Arena ina ole tasi laba le po e fa pia pia vai mena le ko ba ko mulu ke le ia le pala ngai tasi ale po ngai po ka yao fa pia pia ile mana moana ia le fa tau nei lo sau ticket ia ma tickets a low ainga ia mo se po mata ngo fie fa ma lie loto ya le tanga ya ne loa le ticketmaster.co.nz ya pe fapso ta ilo le finga ya pula I Helen ile odolua o fa tolu faolo o tas o le odolua o fa tolu faono o tasi ya malau yai ya ele yo le po kaya pa wanga ya na ua tanatu tato leina morena ya lo fa angai minute to yang ko mai lo kai ka se o ka pa tai lo ta po inga Samoa pa tai lo ta po inga ta ua I lo rot pai vai ta po ia mania o tanga ta o mana tu mai ya pa siliono pa tai lo ta to tua le se amio tono le se poto le se manosi o tanga ya pa maoni le lo fo le tu ya yo to pingalo mo ta to loto ya pia moli ni ala anga pe se me o misi o se aso soifua ya no tala tato leina toro pitu tasi lima I batoro numera ona tato tau ma vai le mlangang pa loalo pe atane tu la hiva ai pa te tele lama ele pa fonga mai Samoa au klani manu tu tu o yo tu no e mau ya ma lola va pa tai lo tu talia ina o lo fa tau va I mo te malawa
manuia fo i mano longa nei po ia nau tala tato leina mo lo faanga mo li po ia ona mai leo lo ao batu lo lim maro so fua talofa Talo para panga kai ko para sunga la o para panga ma ko ka lagi maro so fua lagi baba lagi bakat ha tai tau ia o me o luam tai mali Baguia le lo fa le ko vage lo panga kai ko para sunga le dia o ia vi ia le ia mo ta noi tau lo fanga ia lo faanga menang fa lo ia fa kai lava kai ko bro abango bole ko lo fanga lo ko akai ko ya ko mbafa ambese par ko mango falo ape ya fa si au sunga fa penga ya tap klai le ba esem balo fam bar fanga sunga fa penga ya ko ala fam ba mantra bar fanga sunga fa penga ya filippo mbale ku ka sunga le kare si ha selek sunga fa penga ya kapsi fa imbidia sunga fa penga ya si pa balika sunga fa penga ya pingiaso barfakua apela funga le patio fadum baranita lo faku ili kaibari bai kau le patio fadua apela ya le fombaki ba eseka apela anga poko ba abe kauka ele fanga ba kau chefum kaibari pebika ha pa kai ko bro abongo Maro lava fa tai tau o lava tumo lo tai mani e mani mano longo le po. Va penga foi la sua kai ko me falo bal kinga ainga me falo. Ai sai foi ya. Sai foi. Sai foi ya. Mo lam lo sa no mai ta lo fa. Oi, nam no ta to lina mo le. Minute ya mo le to lo fa nga tai to le maro ta to no au penga venga sto fiera tua so sto vine ya au kilani manu tu oi fe lava ma puto mai ai alofa tai to moto pa tai lo to manatu mai ma tanga ne aso at no o mamau mo le to lo pa nga tai to la tu de tau to ne radio Samoa pa tai lo to lang mai miso tau panti mai eva mai le au mal po ha mal po ya lofa tene atu mo to uma o na yalong pa na e mai se la uso tu dio la to pa salanga tinam to pa pino tu dio la to pa salanga lofa tele atu mo to tu li pa maoni o to pa salanga ba me mai se la fie ta to pe lo ai ile lofa le tu lofa atu le ngata ile so se mo tanga senga se mo to malawa ya lofa tele atu mo to tano lava ile tua ya lava le fo ma e fo ma lana pa mano longa pa yatu pa yane pa ifo ya mawal malosi tato te au onai ya lofa te na tu moto lava na yalom pa nau to lo fa anga se tina to mafa lo fa tu mam na tu fa pin oso ma inga wo mai masan ya lofa te na tu via mano longa le nepo Sabo
pong Mario eki so yusun yo Samoa la penle ina o tu lai marta tu tai mi ono minute ona tana le tu lai va fa te tele lava te la matua ya na lau te lai ngala lau tau sa pepe tuli mai Hinden Avenue I Manapet fa tai ma tu mai ne fiafi lo fa te le atu tina la lau he mala ngani fa tai no so ya ro pena sa e tasi ya mai Hastings ya fa tai mo fa jangan paturo pena mala ainga ya pe po ilusa fa manu amosa mai low hard I Wellington ya mal malo le tunu usava pena e o la ka pe se Lucia so lo fatu pe po ya rem le mo mai cleanliness ya mai la to umala ma puta mai lofa tene taulung sta tu ala ona fata wa sa moe le tunu o pele le loto pa petai fa te tele loto an le fa via le tua tie ja to yona au lofa le po le ya pro tele o lona lofa tu no to fa mo file mo lona ngale le ta to mo le so ta o le fa ma on yo lo ta to tua mo lunga I pe lona vi inga pa mangalo le au ona se tala o se so po tu se langona e fa to ese tai tol mano le tunu fa mangalo mai au ona fa ta wa pusia I ta to I fa fani o le fina ngalo le na lo ta to tua lofa tele atu mnuia mano longa le nepo tai to talo to le au ona soifua ma ia manuia